नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. एक राष्ट्र एक वेंचणूक जावपाची शक्यताय सोडून काडपा खातीर सरकारान आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या फुडारपणा खाला एक समिती स्थापन केल्या. ह्या संबंधान प्रसार माध्यमांनी केल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ही स्थापन केल्ली समिती एक खासा अहवाल तयार करतली. ताचे उपरांत ह्या अहवालाचेर भौशीक मळाचेर चर्चा जातली अशी माहिती दिली. अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है. अभी तो कमेटी रचाया गया है. कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा. कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा. अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा. पार्लियामेंट प्रबुद्ध है. भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा. इतना घबराने का क्या बात है. हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है. इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है. ये डेमोक्रेसी, जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था. ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है. ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है. ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए. तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है. तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है. इतले मजगती भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांची नवी दिल्लीत तांच्या घरा वचून भेट घेतली. आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या छत्तीसगड भोंवडेचो निमणो दीस. आयच्या दिसा तांणी बिलासपुरांत गुरू घासीदास विद्यापीठाच्या 10व्या दीक्षांत सुवाळ्यांत वांटो घेवन उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक पदकां आनी पदव्यो भेटयल्यो. ह्या वेळार उलोवप करतना चंद्रयान 3च्या यशस्वी मोहिमेची देख दिवन नियमीत घेतिल्ल्या कश्टांतल्यानूच यश मेळटा, तशेंच अपेक्षाक यशा कडेन वचपाचो एक पावंडो कशें पळोवचें अशें तांणी सांगलें. अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया और सभी देशवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई. उस सफलता के पीछे वर्षों के परिश्रम से अर्जित योग्यता तथा लक्ष्य के प्रति निष्ठा तो थी ही, मार्ग में आने वाली रुकावटों और असफलताओं से हतोत्साहित हुए बिना आगे बढ़ते रहने की भावना भी थी. व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने का भी ये मूल मंत्र है. निरंतर परिश्रम से अर्जित दक्षता, लक्ष्यों के प्रति निष्ठा तथा तात्कालिक चुनौतियों या असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ते रहने का जज्बा होना चाहिए. चंद्रा उपरांत आता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान म्हळ्यार इस्रोच्या फुडल्या मोहिमेंत सूर्याचेर संशोधन करपाच्या हेतान फाल्यां आदित्य L1 ही सॅटेलायट लॉन्च करतले. आंध्र प्रदेशाच्या श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटरांतल्यान सकाळीं 11:50 हे लॉन्च जावपाचें आसा. हाचो काउंटडावन आज सुरू जालो. PSLV-C-57 ह्या अंतरिक्ष वाहनांतल्यान ही सॅटेलायट लॉन्च जातली. तशेंच थारायल्ल्या जाग्यार पावपा खातीर ह्या सॅटेलायटीक 4 म्हयने लागतले. फाल्यांच्या लॉन्चा विशीं तशेंच हेर तयारी विशीं इस्रोचे संचालक S. सोमनाथ हांणी सविस्तर म्हायती दिली. Satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. We have to start the countdown. आज राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद म्हणजे NCERTक डीम्ड युनिव्हर्सिटी म्हणजेच मानीक विद्यापीठाचो दर्जो मेळ्ळो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी NCERTच्या 63व्या स्थापणूक दिसाच्या निमतान ही घोषणा केली. डी नोवो डीम्ड युनिव्हर्सिटी एक अशें संस्थान जे UGCक नव्या संस्थाना खातीर निवेदन करता. NCERT शालेय शिक्षणात मुखेल संघटन म्हूण वेगवेगळ्या कामांचें संचालन करता. तशेंच शैक्षणिक अनुसंधान, संशोधन आनी नवाचार, पाठ्यक्रम विकास आनी शिक्षण संबंधीत सामग्रीचे ते विकास करतात. हे संबंधान शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी पत्रकारांक म्हायती दिली. अपेक्षा NCERT की थी, उनको एक यूनिटरी यूनिवर्सिटी की रूप दिया जाए, जिसकी जो NCERT के पास 5 कैंपसेस भी हैं. उनका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन
अलग अलग जगह पे काम करता था, अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ उनकी अनुबंध था और एनसीईआरटी नेशनल कैपिटल में भी बहुत रिसर्च के काम करता था। एक प्रकार से देश में स्कूली शिक्षा की, स्कूल टीचर शिक्षा की और अडल्ट लिटरेसी के, और अभी तो नया जैसे एनईपी ने रिकमेंडेशन हुई है ईसीसी की भी पाठ्यक्रम बनाना। गोय सरकारान CSRच्या माध्यमांतल्यान गोय वैजकी महाविद्यालयाच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाक सुरू केल्ल्या IVF उपचार पद्दतीचो आज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दुयेंतींचे नोंदणीकरण करून सुरवात केली। ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अशा तरेची सुसज्ज यंत्रणा वापरून IVF उपचार पद्दत चालीक लावपी गोय हे देशातले एकमेव राज्य आसा अशें सांगलें। ते जगातले सर्वोत्कृष्ट जावचे ह्या खातीर सरकार फावो ते सहकार्य करतले अशी हमी भलायकी मंत्र्यांनी दिली। ह्या वेळार गोय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर शिवानंद बानेकार आनी IVF केंद्राचे मुखेली तशेंच हेर भलायकी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। I am very grateful to Dr. Kedar and Dr. Muriel for coming together and suggesting this to me, and that's the day when we took a decision that within 2-3 months that we will make sure that this thing happens. And this center of assisted reproductive free treatment that we are going to give, this IVF center that we have now today, we are commissioning and we are going to start the first registration of the few couples. There are several inquiries, what I was told. Lot of people, not only from here but from the peripheral other states also want to come and take this treatment. There will be no compromise as far as the funding is concerned, whether it is funding from the government, but this is a center that has been put up by total CSR backup. This will be a total CSR driven center. There will be no shortfall. We want to make this center one of the top-notch centers in the country, and whatever financial assistance you want, that will be given to you, and we will see that this becomes a success story that is talked about all over the country. दर महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेलो गोंयकार ह्या आमच्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान लोकांकडेन थेट संवाद साधून तांच्या प्रश्नांच्यो जापो दितात। आज सांजे 7:15 हेलो गोंयकार ही कार्यावळ दूरदर्शनार थेट प्रक्षेपीत जातली। ह्या कार्यावळी मजगती मुखेलमंत्र्यांक आपलो प्रश्न विचारपा खातीर लोकांनी 0832 2222 424 वा 222 5204 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांची घरकान्न डॉक्टर सुदेश धनखड हांणी आज मुंबईत महेंद्रगिरी ह्या झुजारी जहाजाचें लोकार्पण केलें। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। ह्या झुजारी जहाजाचें नांव ओरिसा राज्यांतल्या एका दोंगराच्या नांवावयल्यान दिलां। भारतीय नौदळाच्या डिझायन संघटनेन ह्या जहाजाची रचणूक केल्या। एकत्रित बांदकाम पद्दत वापरून ह्या जहाजाची बांदावळ जाल्या। ह्या कार्यावळींत महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बाईस, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस तशेंच नौदळाचे मुखेली एडमिरल आर हरिकुमार आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी ह्या झुजारी जहाजाची अभियांत्रिकी बांदावळ अद्भुत आसा, तशेंच हातूंत अत्याधुनीक तंत्रगिन्यान वापरून ह्या जहाजाची निर्मिती जाल्या। ह्या जहाजाच्या उपकरणां आनी प्रणाली खातीर 75% सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देगा सयत देशी आस्थापनां कडल्यान पुरवण जाल्या। हें आत्मनिर्भर भारत ह्या देशाच्या वाटचालीची यशस्वी प्रदर्शन करता अशें सांगलें। डॉक्टर गुकेश भारताचो पहिल्या क्रमांकाचो बुद्धिबळ खेळगडो जाला। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।